Nyon iso nise. Neng marwah. Betul dua salah, dua. Ada cara guru. Ya, nggak fotografer aku. Ya sama pun sana, masa ada 2 tahun. Apa kau tahu suara sana? Bang, Paul, baca jangan enggak apa. Si dua. Baca mah tahu. Nggak ditanggung. Isi mah son. Aw, bae. Dah, dua dah, ada misalnya no. Bocah na nahon. Ka buat orang. Kalau mau putus una irang boy. Oh, betul jadi. Kata, Dua kat. Kado. Orang biasa sedot bae. Tadi utang terus. Oh, mengaro. Kita jatuhin. Dekat ayo, sini kita bolu. Kamu gerak. Ini orang. Tapi, ini lurus. Bang, ayo resi. Pete buat tulang. Nah, oke, tarik. Pasatang mak. Hei, adik, jangan. Tinggi kena aku dah pak. Udah Rapar tangisano digi jang sonang rohako. Dini dama akan nama teni akan nama nek nang akan balga jong di jolo ni habang sai. Jadi diuka ma buku ima buku hangoluan jadi dihumi makanang matei marguru tunatar surat di bagasan buku hobar tunanulana sagan di nguli nabit ale nuriate martuan goreng natupang siap tano depan labudan ini pemulak may jolo jadi tano alay Tuhan di bata na manopaho do Tuhan Yesus Kristus na paduahon jala na panguluhon ho do tadi perbadian na majuho Tuhan nguluhon na sarasuda iman na mga ramoti al bunbat amen martani yang makita ale Yesus Kristus Tuhan nami mardongan arsak do tabo ni roha do hamin wain jongjong di labung ni tanomanon tano para diana ni dongan nami nang marujung uluan saya si maroham apu di jala patuku maha porsyon nami asa tok kami marpakirimon na mangulu jala marsitiopan tubagasan bagabagan tata masudiyak ka na tininggalhon ni dongan namion jala pasaw mabagabagan pinasida pabuahodo inan yak ka na tading maetek jala pangodian yak ka na mabadu sayho mataktong haposan ni rohan nami jala perbajai mahamyak kana tinggal do pwede na rodopon marite-hite todin asa tarpabongot ho hami sugot di ujung ni bulu namin siyang tanoon tuhang uluan nasa leleng na amen Marikita siyan bukti din ng tuluratis opat tulutito ayat sada ay marsipaidan laos tadehon Soy masipaidan dona poseai dung sahat belakana
Rama